kanika jing ke extend jongi ya kanika term jongka discouncil bro arteli kabaya day bat ka hasil satan masih council bat ka jate hill satan masih council haga baka kabinet kala approve ngisong ka kabinet haka arpunai tarik te ngiyo iya kanika approval no gono kaden haka lai puturik day hadin ba nakaliang jong ka government leng ba jong ka DCA department nilayo iya ki report jong baro artli kiniki dis council hakwe day ka jing pen adjust le de jing kala katukan ni haki constituency jongki ka bingi om ka delimitation committee te ka baro artli kiniki houses Jantia Hills but Khasi Hills dis council kila pas batru kila pa siapo ka government nakabenta bangin penpoy siya governor te hakata kanong rip kapelong ba ka state government katkum ki provision jong ka 6 sidel bakamban sesu bat penkela lene ban extend ya kadekatem kabade riu benai namara ba hapo ka provision jong ka 6 sidel ka om ba la ban extend habadon kanu ka daw ka basket ba ya ka discouncil ka tem jong ka discouncil la ban extend om palat ya ka sisnet om palat ya ka khat ar benai ti pilakan mau hatu kalas ka kabinet ka extend riu benai nak kabenta ba ka delimitation committee kan pendet bor artli kini ka delimitation committee baru kumju ande kiladep kidang kadang supposition ka tu ka report ka amendment ka baki submit siya ka DCA siya ka Discouncil Affairs Department tengi ngisem baladang ngim extend nginam la ban pendep ke election within 2 months within 3 months samar proses kalong ka becirong tena kata daw ka jing extend jungi kalong na reply yo i notification baka notification kalong baka government ka extend sahan riu benai ka bemut ka bankut hadu ka santarik umach ar hajar ar posan bat hapo jong kata kadon ka proviso ka baong hapo jong ka santri umat ar hajar ar posan ya ka election proses day ban pendaplut complete kata ka day ka ba nakliang ka comment kasim bat u governor u airu ya kata ka direction sa bro artli kini ki discouncil kabenta ka ba ar ka bangwa bat persyayang ni kalong mentang nakaliang kini ki artli ki discouncil again kiniru ki haban notify hapo katuka sidel ya ka list joki villages hakaway pakaway ka constituency hadin bala penkela kamut ben ong batang bala de accept ya kata kabila de rema kiru ha ka 80 rules kinhap ban include ki hap le ka amendment ki hap notify biang ya ki villages let's say ki balik no siya kaway pat ka constituency lani ki bawan na kaway ka constituency na kaway ka constituency siya kaway pat ki hap ban notify ti tamban le ya kataru kan bam kapor lakum num duna ya si benai ha ka ba kan council kan hap ban le ka ba balay bangidon kam ya kanikan riu benai ka lomba hadin jong kata nakaliang jong government kan I direction leng ba ki deputy commissioners ba kin yaj no ya ka revision electoral roll revision but kan ni electoral roll revision kan yaj kat kum kan ni ka delimitation ka bakila approve hapo ka house